tako da smo jedan dio logistike prebacio u Čavu. Tad dolazi do formiranja 105. po dolasku komandanta Mitlinića, onda iz 105. prerasla 505. Viteška motorizovana brigada. Jezgro ove jedinice činila su 3 odreda teritorijalne odbrane Bužim, jedinica za specijalne namjene Hamza i protivdiverzantski vod Gazije. Na dan formiranja brigada je imala 97 oficira, 140 podoficira i 1250 boraca. Jedinica je bila naoružana lahkim pješadijskim naoružanjem i lovačkim oružjem različite kalibara. Mi smo 24. odnosno 26. imali jedan jači napad, to je u zoni mjesne zajednice Bučevci, tačno tamo žuti put, gdje se četnić pokušao na Bajram i poručio sam da će ući u Bužim. Kaže, na Bajram ću vam pras pečat, to im nije uspjelo. Od samog početka agresije srbočetnika na Bosnu i Hercegovinu, jedinice formirane na području Bužima uzimaju aktivno učešće na svim ratištima širom okruga Bihać. Od Bosanske Krupe, koja je prva i napadnuta, na ovom području redale su se bitke i pobjede bužimskih vitezova kao na filmskoj traci. Posebno su na mene ostavili dojam momci koji su 92. došli iz Slovenije i Hrvatske preko Sao Krajine u teškim, jako teškim uvjetima, koji su tamo radili, ostavili udoban život, ostavili ljepotu ovosvjetskih uživanja i svega onoga što nudi ovaj svijet, svojim novcima kupili uniforme, kupili oružje i krenuli u neizvjesnost, krenuli u smrt u ime Allaha Đelešanu da brane svoju domovinu Bosnu, bošnjački narod i vjeru, din i islam. I te momke nikada ne smijemo zaboraviti, jer znamo da je na stotine hiljada drugih oni koji su prodefilovali kroz Bosnu davali ogromne novce da izađu iz Bosne, da odu u Evropu, da nađu negdje prostor. Ovamo smo imali druge koji su davali novac da dođu i da brane tu Bosnu. Oganj je prva ofanzivna akcija jedinica 105. Bužimske muslimanske brigade. Uslijedila je 7. oktobra 1992. godine u rejonu Čorkovače. Do kraja 1992. godine jedinice 105. Bužimske prolaze sva ratišta od Grmuško-Srbljanskog platoa, Lohovskih brda i Grabeža, sadejstvujući sa ostalim jedinicama Unsko-Sanske operativne grupe. To je ujedno bio i početak razbijanja uskogrudnosti i lokalizma, što će u kasnijoj fazi nastajanja armije Republike Bosne i Hercegovine biti kvalitet od neprocjenjivog značaja. Bužimljani su u tom vremenu pokazali patriotizam i odlučnost u odbrani domovine i svoga naroda. Iako slabo naoružani i opremljeni, bužimski vitezovi su bili odlučni i u napadnim borbenim dejstvima. Ratna 1993. godina ostaće upamćena po prvoj velikoj pobjedi i oslobađanjem prvih kilometara privremeno okupirane teritorije Republike Bosne i Hercegovine. To su bila toliko teška granatiranja svaku večer, granatiranja mjesta gdje se trebalo ići po vodu, granatiranja svih mogućih okupljanja džamija našeg naroda i jednostavno borci su kazali, komandante, mi moramo činiti nešto jer ovo se više ne može izdržati. Ako je bitka za Čorkovaču ostala zabilježena kao prva velika pobjeda boraca armije Republike Bosne i Hercegovine, onda će Munja 93 po opsegu, umijeću, hrabrosti, sistemu rukovođenja i komandovanja i realizacije u mnogome opredijeliti karakter borbe i 105. Bužimskoj donijeti jedan prepoznatljiv imidž. Jedna blistava i briljantna operacija Munja 93, gdje za svega nekoliko sati pripadnici 505. Viteške brigade su napravili takav uspjeh koji se rijetko može gdje vidjeti na prostorima Bosne i Hercegovine da je neko postigao u armiji BiH. U svakom slučaju, to su najbolje zapamtili malobrojni preživjeli četnici koji su toga dana imali sreću i izvukli živu glavu.
Ostvaren je planirani faktor iznenađenja, jer su borbene grupe na znak jedinstveno i istovremeno udarile na sve vatrene tačke agresora, a ubacivanjem u zaleđe potpuno su odsječene četničke jedinice na prednjem kraju i stavljene u okruženje. Na prednjem kraju agresor je imao ojačani bataljon iz Novigradske brigade, dobro utvrđen i naoružan. Naravno, tad se pojavio i jedan fenomen koji, ja moram reći iskreno, da nismo u samim pripremama o njemu previše govorili, nego jednostavno to su borci sami iznjedrili, a to je taj predivni tekbir koji se prolomio brdima i dolinama Banjana, Ćorkovače, Suhe Međe i koji je zaista najavio nešto što će obilježiti put 505. Viteške Bužimske brigade i što će kazati ovo je njen pravac. Kada uzmemo u obzir činjenicu da je jedan dio boraca 105. Bužimske krajiške brigade u akciju krenuo sa 10 metaka i lovačkim naoružanjem, moramo se zapitati da li je moguće da 360 slabo naoružanih boraca može poraziti ojačani bataljon. Ako razmišljamo logikom vojnika koji primjenjuju šablonsku taktiku ratovanja, onda je to nemoguće. Odmah 92. godine, još dok brigada i nije bila na neki način zvanično formirana, dok su to još bile samostalne jedinice, čete, kasnije odredi i tako dalje, vrlo visoko razumijevanje od strane i oficirskog kadra, a i potreba samih boraca jeste bila za prakticiranjem vjere din islama. Ratna 1993. godina ostaće upamćena i po pokretanju famoznog projekta, danas osuđenog ratnog zločinca Fikreta Abdića, o formiranju takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna i od počinjanja ratnih dejstava i na ovom području. Kasnije, kada je nastupio period autonomije i izdaje Fikreta Abdića, koji je jedan od najtežih za krajišnike, inače za nas Bošnjake, sigurno koji će ostati dugo zabilježen, to je ono što je sigurno poseban dojam ostavilo na sve nas, jer pogledajte, tu smo bili u situaciji da su rođaci usmjerili cijevi jedni na druge da bi se zaštitila ideja države Bosne i Hercegovine. I nigdje u Bosni i Hercegovini sigurno se nije toliko državnost njena branila kao u Bosanskoj krajini. A istovremeno nigdje toliko granice države Bosne i Hercegovine Bošnjaci nisu sačuvali kao što su je sačuvali u Bosanskoj krajini. Nekako na kraju pokazali smo da nismo na kraju, da smo mi tu na početku i da je tu država Bosna i Hercegovina zaista najjača. I upravo zbog toga je i dat nalog Petom korpusu da se i čak primjenom sile onemogući rad autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Brojne su bitke bužimskih vitezova, od Todorova, Pečigrada, Tržca, Vrnograča do Velike Kladuše izvojevane. Bila su to teška vremena i neobjašnjiva. Poznata samo nama, jer kod nas nema sredine. Ili si dobar ili si loš. Ili si za ili protiv. Znači nešto između ne možeš biti. Mnogo je krvi proliveno u borbama sa izdajnicima. Poginuli su najbolji naši sinovi, ali ideja koja se rodila u Beogradu kod Miloševića je ugašena, a paravojska Fikreta Abdića vojnički poražena. Ja danas kad odem u Bužim pogledam neke od momaka za koje znam da su bili teško ranjeni, koji su bili obični borci, i kad se sjetim trenutaka iz borbe, njihovih trenutaka,
koji je sada, jedan momak koji je recimo sada portir, dole sam ga vidio u općini, evo da ako budem, da ne spominjem njegovo ni ime ni prezime, ali tamo od Autovića Glavici prema autonomiji, kada smo držali u to vrijeme u okruženju u Pećigradu nekoliko brigada Fikreta Abdića, teški su napadi bili od strane autonomaša da nam udare tu s boka, da na neki način pokušaju napraviti proboj prema Pećigradu i da otvore tu blokadu u kojoj se nalazile tada snage Fikreta Abdića. I taj jedan mladić, on na 53 puca, on je ranjen, dakle, odlomljena mu je arkada, ne stiže mu niko učiniti, zaviti ga, učiniti prvu pomoć i tako dalje. I on onakav strašan, krv teče, on i dalje puca na toj 53, tek bira koliko ga grlo nosi. I ja nikako ne mogu doći sebi. Dakle, ja pitam se, jel ja ovo sanjam ili ovo stvarno, šta se ovo dešava, odakle ta snaga tim ljudima da se na takav način brane, pored njega ima poginuli i tako dalje. I vjerujte, kad se sjetim tih događaja svakog trenutka, to mi toliko postane kao da se to sve juče dešavalo. Ja moram reći da je na drugoj strani ostali moja sestra i zet. I puno mojih prijatelja. Ko je komandant? Babo! Živio Babo! Živio! Uporedo sa borbama protiv izdajnika, vođena su aktivna borbena dejstva i na svim drugim ratištima. Tako će ratna 1994. godina ostati upamćena po jednoj od najsvjetlijih pobjeda bužimskih vitezova izvojevanoj na obroncima Radoča i Čulumka. Breza. Krajem 1994. godine četnici su sve svoje raspoložive snage usmjerili prema jedinicama 505. Viteške brigade sa jednim jedinim ciljem – vojnički poraziti kičmu 5. korpusa. Operacija Breza ili Spržena zemlja, kako se četnici zvali, je zamišljena na Palama u generalštabu gore. Ratko Mladić, znači, rekao je da imaju 3 ratište, Sarajevsko, ovo drugog se ne mogu sjetiti, i Bužinsko ratište. I da je Bužinsko ratište ključ ratovanja u Bosni i Hercegovini i da treba slomiti kičmu 5. korpusa, to je 505. brigadu. Da bi se operacija izvela, oni su prije napali dole Ahovo u rejonu Bojne, zauzeli naše položaje, to je bio neki lažni napad, nažalost je to uspio, oni su to zauzeli, mi smo to drugi dan vratili, da bi ti dana, znači, intenzivno odvlačili našu pažnju dole na tom dijelu, a da bi se pripremali ovamo gore, za ovaj dio, znači na Sipu, Radoču. Početno ispitivanje se desilo početkom 9. mjeseca 1994. godine, kada srpske snage iz takozvane SAO Krajine kreću iz pravca Bosanske Bojne prema Vrnograču. Prvi dan po naredbi komandanta izašli smo gore ujutro negdje oko 5 sati, već oko 6 sati otpočeo njihov napad, znači upalili su se tenkovi, krenuli su u proboj naše linije. Ujutro prvi četnički napad. Nas trojice iz Gazija su izašli smo tu je bio jedan veliki rov, zemunica, znači, u kojoj su spavali ovi ljudi koji drže liniju. I mi kad smo njih budili, kažemo ustajte, kaže ovaj jedan, šta je da nas neće ko napasti. I umeđu vremenu smo se mi rasporedili, ja i ovaj jedan momak sa 8-4 stali smo tu, preko ovog puta tamo. Ovi su ostali, kasnije izašli još 6 iz Gazija, ima tu jedan trošeja pa ćemo snimiti nju. Oni su se sporedili po toj trošeji. Tad se gore upalilo 8 tenkova i krenuli su. Na čelu je išla ona siva munja prva, ispred sebe imala onu ralicu za mine. Grtala je mine.
Mi smo bili odavde sa ovog boka, znači pošto smo ovaj mogu bili tu kolonu tenkova koja ide od ozga. I on je skinuo pamistu s tog tenka. Kako je on skinuo pamistu, za minutu odmah je BST od ozga negdje, znači pronašao je 8-4. Prva kad je pukla, njega je ranila, druga je, ja sam njemu dao svoju pušku, ostavio 8-4, otišao je vamo dole. Druga kad je pukla, čini mi se kraj glave da mi je prošla. Treća, digla je taj kompletan rov, imena je sve u zrak. Onaj balon, to mi je potrpalo 84. I on je vidio da tu oblak dima prašine, ovoga vratio se, znaš, da vidi šta je bilo. I među vremenu tu ima jedan voćar dole ispod, voćnjaka. Čujem ja neko psuje, znaš, galami, ovo, ono, hajmo, znaš. Ja znam, ne mogu naši biti spred mene, znaš. I ja se podignem, vidim četnicu, masa zacrlno. Jedan od najtežih momenta je bio kad je počela cijev od tenka da izviruje, a mi ne možemo da se dignemo, da digne se momak sa zoljom, da puca u njega. Oni su zauzeli naš istorni rov i tu su postavili 284 i one faktički ne daju da digneš glavu. Morali smo prvo njih istjerati. Znači po završetku gore s tim BST-om, sa 8-4 sam se prebacio, evo ovdje tačno, u ovu tršeju. Tu je bio momak sa zoljom i sad je bilo pitanje kako začepiti te 284 da može ovaj sa zoljom samo da se digne, razumiješ? I onda smo basli par bombi vamo dole. Ima li mrtvih četnika tuda? Eno je bacio bombu. Bombu. Bravo ovaj koja je bacio bombu, bravo. Ja sam preuzeo vatru sa 84-kom i kad je tank počeo izvirivati cijev, pa ono, znaš. Kad je izvirila gusjenica, ovaj je pukao i on je tu ostao cijeli dan. Malo se vratio nazad i tu je ostao. Cijeli dan, znači tu smo trpili napade, nismo imali municije. Navečer, predvečer tamo negdje oko 5-6 sati, zadnji njihov napad. On se izmaknuo ovdje ovaj put, štanci okvire i pitaju Balija, hoćemo li još jednom, mi prebrojavamo municiju koliko imamo, hajde poreni još jednom, šta ćemo, hajde može još jednom. I tako, znaš, ti čuješ puni okvire štanca, ti nemaš, prebrojavaš. Ovdje bi još napomenuo, znači da je taj prvi dan i taj prvi napad branilo svega 9 ljudi, tu malu jednu čukicu. Na našu sreću imali smo dvojicu lakše ranjenih, branili smo se 1.84 koja je najviše tukle, pošto nismo imali sitne municije za automatsku pušku. Komandant je vikao samo što više nego 8.4 tuče. Uzmi 8.4, nismo ni tamo ispred, ni saraj, ispred. Trombloni, 2 automatske puške, znači s tromblonima i sa ovim bosanskim loncom. To je od mine trojke, ono tijelo, napuni se nekakvih željeza, šerafa, eksira, bilo čega, stavi se trotilo od onih, pošto smo imali onih granata, 205 mm, nismo imali cijev za spaljivanje, pa smo iz njih vadili trotilo i stavljali u to nekakav opaljač, pa je to teško, pa kad baciš to ima efekt pravi. I onda je bosanski lonac došao do izražaja, lolno. Jest, bosanski lonac. Jest, to je bila bomba ručno napravljena od ovog našeg inženjerca, jednog koji je to nekako sklepao, ali su nam dosta pomogli. Baš kod tog bili su velike razorne moći, ali je to trebalo snage da je možeš baciti o sebe prvo tebe da ne, ali su nam pomogli ovdje. I što se tiče toga tenka dole, mislim da je ta zolja odigrala veliku ulogu jer je taj tenk kod samog pogodka on je blokirao, znači nisu mogli drugi nailaziti, a bila je kolona već pripremljena koja je krenula. I ovdje čujem mi njena vez, uzmi mi na vez. RPG. Predaj, predaj. I onda uzmi mi njena vez. A imali smo sreće, kao sve granati istišao. Tank. Ne vidiš granati.